نور جے اشارے سا چیرے دے کھارن وارے محبوب جو گھرانو لتھل سج کے واپس ورائن وارے دلبر محمد جو گھرانو آئرن مجھا مٹھے پانی دا چشمہ نہروں جاری کرن وارے دلبر محمد کریم جو گھرانو وہ گھرانو جے گھرانے دے اندر ملائک بھی بنا اجازت دے داخل نہ تھیندا وہ پاک گھرانو جن دی عفت جن دی طہارت جن دی پاکیزگی کے اللہ پنج پاک قرآن میں بیان کندو جو صلی اللہ علیہ رسول اللہ وہ مجھے محبوب جو پاک گھرانو جے کو بکھن کے رجائن دے لا آیو جے کو انجارن کے پانی پیارن دے لا آیو وہ پاک گھرانو جے پان کے بکھو رکھے کرے غریبن مسکینن اسیرن یتیمن جی سنبھال لدی جے گھرانے جے شان میں رب جو قرآن فرمائی دعا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا مسکینن کے یتیمن کے اسیرن کے پنجے غذا پنجے افطاری وارو سامان غریب سائل کے دئی کرے پان بکھتے گزارے کرے غریب نہیں پردیسن جی سنبھال لہن وارو مجھے مٹھے محمد کریم جو گھرانو حرم جو پاسبان کعبے دے تعمیر کرن وارو گھرانو کعبے دی محافظت کرن وارو گھرانو کعبے شریف کے بت پرستی کھا چھڑائیں اللہ جو وحدت کدو بنائن وارو گھرانو وہ پاک گھرانو جے گھرانے دے جاہن امت دے متا کروڑے احسان یہ ساری امت یہ پوری امت پنجا بچہ قربان کرے چھڑے پنجو جانیوں فدا کرے چھڑے پنجا مال لٹائے چھڑے تو ان گھرانے جو ہکڑو تھورو باللہ نہ تھو سکجے تھورا نہ تھورا موتے مارو اڑن جا پر میں واری تھوڑی تہاں بھی گھنیرا بھلائیوں ای پھیرا گھنیوں گھنی جس کے ترا تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مجھے محبوب ہن امت دے لائے روئی روئی دعاؤں گھڑیوں ایڑو بھی وقت آیو جو ٹرینین تائیں مدینے وارو میر ہن امت دے لائے روندو رہو دعاؤں گھڑدو رہو تاں جو جبریل آسمان تا لہی آیو انا سنردیک فی امتک ولا نسوک او مجھا محبوب تجھی امت دے بارے میں ماں رب تو کے راضی کرے چھڑین سے محبوب تو کے دکھارو نہ کندس ہن گھرانے جی پاک نبی دی پاک نیانی جنتی مالکانی سیدہ فاطمہ الزہرا ہن امت دیلا روندے روندے راتیوں گزارے دیاں کرے چڑیا
ہن محبوب جے پاک گھرانے ہن امت جے متھا کیدا احسان کیا کیدا تھوڑا کیا ہی گھرانو چھوڑن جو چھپر بنجی آیو اگھاڑن کے ڈھکن وارو بنجی آیو غریبن مسکینن محتاجن جو مددگار گھرانو پر اج کہیں محرم دے دیہاڑے تے ان گھرانے جو کہیں محرم تے میدان کربلا میں حال چھا ہوئے تے ہتھ رکھ او مسلمان بچن وارا پنجے دل تے ہتھ رکھ تو بچہ کیڑا مٹھا ہن اولاد کیڑو پیارو آ وطن کیڑو پیارو آ پر ہکڑو گھر جو بھاتی جدا تھی ونے تو دل تے چھا دکھ جی قیامت ٹٹی پوندی آ پر اج محمد کریم دے گھرانے کے معیار تے پاری جو وقت میدان کربلا میں ہر پاسے ان پاک گھرانے جا جسم کپیا ٹکڑا ٹکڑا لگا پیا معصوم علی اصغر تھنج پیا علی اصغر جو جسم رت میں لالا ہنو قاسم جو پاک جسم رت میں لالا ہنو علی اکبر جو پاک جسم وہ پاک چہرو جے کو شبیہ محمد مصطفیٰ ہوئے وہ علی اکبر جڑی مل مدینے دے کھچن میں ہیاں ہلندو ہوئے تو ہلندر مانو بیوی دا ہلندر مانو کم چھدے کاروبار چھدے جے علی اکبر دے پاک چہرے کے دسن بیاندا جو علی اکبر کے دسن سا دل پر محمد کریم دے چہرے دی یاد جیوی دی پر اج اوے پاک چہرہ کربلا دے مٹی میں اج او پاک حسین جو بدن جے کو کدے ابے جی گود میں پلبوا کدے جنت جی مالکانی سیدہ فاطمہ زہرا دے گود میں لاد کندوا کدے نانے دے کلہن تے سواری کندوا نانو محمد کریم بنی جہان جو سردار اللہ جو محبوب سر سجدے میں رکھے حسین متھا چڑھی وے تو محبوب سر متے نکھن سجدے مامو متے نکھن متا حسین گری پوے متا حسین کے چوٹ لگی ونے منہ محمد جی دل نتھی سہی سکے سیر عالم النبلا میں امام زہبی روایت آنی تو حضور علیہ السلام جڑی مل بی بی خاتون اطہر جے گھر کا گزرندا ہا جے کدے امام حسین جے روئن جو بچڑے ننھڑے جے روئن جو آواز ٻڌندا ہا تو موٹی ایندا واپس فاطمہ مجھے بچے کے روئن دے علم تعلمی ان بکاءہ یؤذیننی اے فاطمہ تو کہ خبر نہ ہے تو حسین روندو تو مجھے دل سے دکھ پہنچندو حسین جو روئن صحیح نہ تھو سگا حسین جا گوڑا مجھے دل برداشت نہیں کرے سگے جے حسین کے مجھو آقا کلن تے وہاڑی مدینے دے گلن میں گھمائی اج ان حسین جو پاک بدن کربلا دی انہیں ریگستان دے متھا ان دھرتی دے متھا اج سر مبارک ظالم خولی بن یزید کھنی جدا کرے ویا باقی جسم کربلا دی سرزمین تے آ پر انیا بھی ظالمن چھا کیو ظلم دی انتہا کرے چھڑی ان پاک حسین دے بدن دے متھا ابن زیاد جو حکم تو ملے ابن سعد جو حکم تو ملے کتہ پھلا گھوڑے دا سوار حسین دے جسم دے متھا گھوڑا ٹوڑایا گھوڑا ٹوڑایا پھر جسم دا آثار بیٹایا اے خیمے مجھابی بن پاک دامن آریا ہم پہ بٹھو چرے انہیں دی نگاہ ان منظر کے دکھو دو تو ان گھرانے
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. رگے ایسی تین پر شمرو پلیت اچے تھو تا اہل بیتن جے ان پاک خیمن جے قریب ودھوا جن جے گھرن میں رب جا ملائک بھی بنا اجازت نہیں دا ہویا. شمر قریب آیو ائی جیکی کچھ سامان اہل بیتن جے گھرن میں ہو بھی لٹ کرے کھڑی اوری مل بی بی زینب دی فرمائے تا او شمر تو کے شرم نایو او ابن سعد تو کے حیا نایو جو اج نبی جے گھرانے جو بھی شرم نبی جے نبی جو کلمو پڑھندو ہی اج ان محبوب جے گھرانے سا تو ہی حال کیوا. ارے کیا مجے دہاڑے میں تو واحد القہار دے گیا کہڑو بند کر دے تو اساں دے نانے محمد کریم دے گا کیڑو جواب دیندے پر ہن جے اندر ماں ایمان نکری چکو ہویو خدا جو خوف نکری چکو ہویو حمیت غیرت حیا اسلامی نکری چکو ہویو. اللہ اللہ ایک طرف اہل بیت پاک ہیں ہنو یزید جو ارہ زورایوں ہیں پر قربان ہن پاک گھرانے دے صبر تا قربان ونجے ہنن جے استقلال تا قربان ونجے پر ایڑے ٹائم دے اندر بھی اہل بیتن جے خیمن مجا ماتم نہ ہویو پٹکو نہ ہویو مائے ویلا نہ ہوئی پر اللہ جے قرآن جے تلاوت جو آواز ہویو. تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں. زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں. شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل ملکتا ہے. اللہ اکبر. سج لہی رات پہ جی وئی یزید ونی پنجے خیمن میں فتح جا جشن ملہایا. یزید ونی خوشی جا رقص ۽ سرود گایا پر نبی دے پاک گھرانے دی رات کی گزری ہوندی ذرا حیاوت پنجے ہتھ رکھو. عورت جی دل کی دی نازک ہوندی ہے تھوڑو دکھ بھی عورت برداشت نہ کرے سگندی ہے پر ان اما سیدہ زینب سائن جے دل تو چھا گزریو ہوندو جن جے نگاہن جے سامو ان جو سارو گھرانو قربان تھی چکو ہو جے. ان بیوی شہر بانو جے دل تے چھا گزریو ہوندو ان محبوب جے پچڑن جے دلن تے چھا گزریو ہوندو. امام زین العابدین بیمار جے دل تے چھا گزریو ہوندو جن میں رات چھائیں جی وئی یزیدی لشکر ونی پنجے خیمن میں رہو پر مجھے سونے امام حسین جے نبی جے پاک گھرانے وٹ نندر نہ ہوئی آرام نہ ہویو. اکھن میں لڑک ہویا جدا زینب سائن نکتی تکولیا مجھے ابے حسین جو پاک بدن کتے آیا. کربلا دے میدان میں گولی دے چنڈر دی چانڈروکی میں گولی دے تلاش کندے جرمل امام حسین جو پاک جسم چے بٹھئی سر موجود نہ ہے جسم سارو کربلا دی مٹی میں اور مل منہ مدینے دے کرے اکھن میں گوڑھا گاڑے چ
چوے تھی یا رسول اللہ او مجھا سونا نبی ہیڈے نہاریو تجھے کلہن دے سوار حسین جو اج ظالمن چھا حال کیوا مجھا دوستو اور امام حسین کے مقاتب تھی چوے تھی او مجھا ادا مو پردے سیانی بھیڑ کے میار نہ جائے ماں تجھو کفن کتھوں آیا جو ظالم سب کپڑا بھی اسا جا گھرے ویا سر میرے کوئی میار نہ دے تیری بھیڑ بہو مجبور کتوں لے آوا کفن میں تیرا اے تو شہر مدینہ دور اللہ اکبر رات کی گزری ہوں کہڑے دکھائی افسردگی میں گزری ہوں پر اللہ اللہ اہل بیتن جے ان پاسے دوں اللہ جے قرآن جے تلاوت جو آواز اچھی رہو دنیا وارن کے بدھایوں تا اسا نبی جو گھرانو اللہ جے قرآن سا سا جی ہکری دل جی مل یار ہی جو ڈींहुं थियो काफ़िलो वठी यज़ीदी सिपाही इमामन के नबी जे पाक घराणे के कैदी बनायो वियो ज़ंजीरनि ऐं रसन में बधो वियो उहो मंज़र भी केॾो दिल तारींदड़ मंज़र हूंदो जो हरम जा कैदी बणिया अज मुस्तफा करीम जो पाक घराणो कैदी की सूरत में वठियो पिया वञनि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऐं बीबी ज़ैनब साइण खे हिकिड़ी रस्सी में बधो वियो ऐं जेॾी महिल ही काफ़िलो हलियो आहे रस्ते सां हलंदे हिकु ॻोठ खां गुज़र थियो आहे त मस्जिद मंझां बांग जो आवाज़ आयो आहे ओॾी महिल सैयदा ज़ैनब साइण अखियुनि में ॻोढ़ा ॻाड़े फरमाए थी ओ यज़ीदियो थोरी देर असांजा रस्सा खोलियो त असां अल्लाह जी निमाज़ पढ़ी वठूं फातिमा जी न्याणी कदे नमाज न छड़ी अज नमाज जो वक्त अची वियो अज ही असां जूं रस्सियूं खोलियो त असां अल्लाह जो फर्ज़ अदा करे वठूं मता क़यामत जे ॾिहाड़े में अम्मा खातून अतहर जी मयार मिले मता बाबे अली जो ॾोरापो मिले मता नाने मोहम्मद करीम जी मयार मिले त बचड़ी ज़ैनब नमाज छो छड़ी हुई ए यजीदियो ही लश्कर हटायो ही रस्सा खोलियो त असीं अल्लाह जो फर्ज नमाज अदा करे वठूं मोरे वारा कन खोले बुध मुझे महबूब जे बचड़न केतरी नमाज सां दिल रखी हुई केतिरो उन्हनि जो क़ुरान सां प्यार हुयो ऐं अॼु हुबदार सदाइण वारा तूं पंहिंजे हियांव ते हथ रख त तो ख़ुदा जा फर्ज़ केतिरा अदा कया अॼु बांग थी अचे मस्जिद में नथो अची ख़ुदा जो सॾु थो मिले निमाज़ नथो पढ़ी अल्लाह जे घर खां बेगानो बणिजी वियो ई ख़ुदा जे दीन खां परे थी वियो ई ॿुधाए क़यामत जे ॾिहाड़े में मुंहिंजे सोणे हुसैन जे अॻियां तूं कंधु कहिड़ो खणंदे अल्लाह जो फर्ज़ा नमाज अहल बैतन हेड़े हाल के अंदर भी नमाज न छड़ी ऐं दुनिया वारनि खे सबक सेखारियो आहे त जेकॾहिं हुबदार आहियो अहल बैतन सां मोहब्बत रखण वारा आहियो त नमाज पढ़ी ॾेखारियो न पोइ जेके अहल बैत जा हुबदार आहिनि जेके सोणे हुसैन ऐं उनजे पाक घराणे सां मोहब्बत ऐं अक़ीदत रखनि था ते अॼु वाइदो कयो त इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ंदा मथियां नमाज कायम कयो मोमिन नमाज मौला जो फर्ज़ आहे
نماز قائم کیو مومن نماز مولا جو فرض ہے نماز رحمت نماز برکت نماز لائیں دی قرض ہے نماز قائم کیو مومن نماز مالک جو فرض ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین نماز قائم کیو مشرکن مجا نہ بنجو مشرک نماز نہ پڑھدا ہے جے مومن آہو جے حبدار آہو تے نماز پڑھی دیکھی تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ محبت سانچو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اہل بیتن جو قافلو جنہیں کوفے دے شہر میں اچے تھو تو اوے کوفے جا مانو پاک نبی دے گھرانے کے دسی اتوں تو وڈو ظلم تھی ویو مکر جو روڑ لگا پٹن لگا حضرت سیدنا امام زین العابدین فرمایو اے ظالمو اے کوفیو تمہائی خط لکھی گھرایو تمہائی اساں کے آنائی ایڈی وڈی اساں کے اذیت پہنچائی وری اج تہیں روئی رہایو سیدہ زینب فرمایو اے اساں دے حالت تمہیں ماتم کرن وارو ماں نبی دی نیانی تواں کے بددعا تھی دیاں خدا کندو قیامت تئی پٹیندا رہندو تاریخ کھولے ڈسو تو پٹ کے ماتم جی شروعات کتوں تھی کوفے مجا یزید دے گھر دمشق مجا شروعات کرن وارو کارن کپڑن جو آغاز ماتم میں سوگ میں کارن کپڑن جو آغاز کرن وارو ہویو یزید جو گھر ہویو کتھیں تے جڑی من ہیڈو ظلم تھی ویو آیو ہانے مانو مکے لعنت ملامت کندا مجھے کرسی کے خطرو پہ جی ویو وہ ان شرمساری کے مٹائن جے لائے ماتم جی شروعات کیا تے یزید پنجے گھر میں کیا مجھا دوستو سونے امام حسین ماتم کو نہ کرو امام حسن ماتم کو نہ کرو مجھے سونے محبوب محمد کریم یا تعلیم کو نہ دنیا جکا اج انسان کرے رہا ہے جے اہل بیتن جو حبدار رہی تو صبر کر نماز پڑھ قرآن پڑھ جکو اہل بیت طریقوں سے کارے بیا دہی محرم جے رہارے تھے تو سمجھی تو مجھے وڈی عبادت ماتم کئی کارا کپڑا پاتئی سمجھی تو مجھے وڈی عبادت تھی وئی پر نہ مجھے دل پر محمد کریم کا پوچھت نہیں محرم جو ڈیارو کیے گزارن کپے امام بہی کی روایت آنے تھو فضائل الاوقاف کے اندر کتہی محرم جو دہاڑو تھو تو مدینے والے سائیں ہکڑے پڑھے دیگر کے موکلو ون مدینے دے گھچن میں اعلان کر مدینے دے مضافات بہراڑن میں بستیوں ننڑا گوٹھڑا انہوں میں اعلان کر اج تہی محرم جو دہاڑو جے روزو نہ رکھو سو روزو رکھو جے روزو رکھو سو روزو مکمل کرے پر جے روزو نہ رکھو سو بکیا دی ہوئی گزارے جے روزے دار گزاری دائیں اب گال سمجھو جے روزو رکھو سو پنجو روزو مکمل کرے جے روزو نہ رکھو سو بکیا دی یہ پورو کرے جے روزے دار گزاری دائیں بی بی ربیہ بنت معوذ بن افرا فرمائے تھی کہ اساں مدینے دے مردن بھی روزہ رکھا مدینے دے عورتن بھی روزہ رکھا پر اساں جا نڈڑا بارنا دے کے سنج پیا کویا نہیں محرم دے دی اساں انہن کے بھی روزو رکھا ارے مجھے محبوب ہے جنہیں دہی
ॾहीं मुहर्रम जो ॾिहाड़ो थियो, हदीसूं शाहिद बीठियूं आहिनि, फसामहू व अमर बिसियामिही, महबूबन ख़ुद बि रोज़ो रखियो ऐं ॿियनि खे बि रोज़े रखण जो हुकुम ॾिनो। ऐं तूं छा थो करीं मुंहिंजा इन दिहाड़े ते मदीने वारे साईं छा सेखारियो, आल बैतन छा करे ॾेखारियो, ऐं तूं छा करे रहियो आहीं जे आल बैतन जो हुबदार आहीं त रोज़ो रख, क़ुरान पढ़, नमाज़ पढ़, अल्लाह जो ज़िक्र कर, सोने नबी ते सलात पढ़ त आल बैत ख़ुशि थियनि। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। रात ढली वई, कूफे जे शहर ॾे पहुचंदे पहुचंदे रात रस्ते में पइजी थी वञे पई त मुंहिंजे सोणे इमाम पाक जो घराणो जिते रहिया आहिनि रात रब जे ज़िक्र में, दुआ ऐं मुनाजात में गुज़री आहे, अल्लाह जे इबादत में रात गुज़री आहे, सब्र ऐं शुक्र में रात गुज़री आहे। ऐं जॾहिं कूफे जे शहर में दाख़िल थिया आहिनि तॾहिं बि सब्र सां अल्लाह जे रज़ा ते राज़ी रहंदे करे अल्लाह जे क़ुरान पढ़ंदे कूफे जे शहर में दाख़िल थिया। मुंहिंजे सोणे इमाम हुसैन जो सिर नेज़े ते अॻियों आहे, पुठियों अहल बैतन जो काफ़िलो आहे। ईअं पियो लॻे त ॼणु हींअर बि इमाम पंहिंजे घराणे जो रहबर ऐं अॻुवाण हली वियो आहे। जॾहिं महिल कूफे जे शहर में सुणे इमाम जी सिरी मुबारक पहुती आहे, ओॾी महिल बि चप चुरनि था पिया त रब जे क़ुरान जी तिलावत करे रहियो आहे। वाह हुसैन तुंहिंजी क़ुरान सां मुहबत। खौली बिन यज़ीद खबीस कमबख्त इमाम हुसैन जी सिरी मुबारक खणी पंहिंजे घर आंदी आहे, कंहिं बर्तन में ढके रखी, नवार नाले ज़ाल अथसि, उन खे थो चवे त अॼु मूं वॾो खज़ानो आंदो आहे, सुभाणे इब्न ज़ियाद मूंखे वॾा इनाम ॾींदो। चई छा आंदो अथई? चई इन थांव जे हेठों ॾिस, वञी ॾिसे त सुभान अल्लाह मुंहिंजे पाक हुसैन जो सिर मुबारक रखियो, चेहरो मुबारक चोटी जे चंड जहिड़ो चेहरो, उहे ज़ुल्फ़ मुबारक। सियरुल आलाम में इमाम ज़हबी थो लिखे त हज़रत इमाम हुसैन जा वार मुबारक वॾा हूंदा, गुंडीदार ज़ुल्फ़नि वारा हूंदा। जेॾी महिल हीअं वार मुबारक खोले ऐं पटको ॿधी हीअं जो निकिरंदा हुया, ईअं महसूस थींदो हो त चोॾहीं जो चंड ककरनि मज़ा ज़ाहिर थी पियो आहे। अॼु उहे वार ज़ुल्फ़ मुबारक रत में रंगीन, रत में चेहरो मुबारक रत में रंगीना। हिन औरत चयो ओ खबीस, माण्हू दौलत आणींदा आहिनि, सोन चांदी आणींदा आहिनि, तूं फातिमत ज़हरा जे बचड़े जो सिर खणी आई, तो ते ख़ुदा जी लानत पवे। अॼु खां वठी मां तोसां गॾु न रहंदसि जो हेॾो तूं ज़ुल्म करे आयो आहीं। माई छा थी करे जो रात जो चेहरे मुबारक खे साफ़ कयई, ज़ुल्फ़नि खे साफ़ करे, बाहूं अदब जूं ॿधी, गोॾड़ा अदब जा ॿधी, सोणे इमाम जे सिर मुबारक जे अॻियों वेठी आहे त ईअं थी फरमाए, ॾिसां थी त नूर जो ईअं जो सिलसिलो शुरू थियो आहे त सिर मुबारक खां आसमान ताईं नूर जूं लाटूं मूंखे नज़र आयूं। चवे थी अच्छे रंग जा परिंदा पई ॾिसां, अच्छे रंग जा पखी पई ॾिसां, जेके सिर मुबारक जे मथां गश्त पिया कनि। ख़बर नाहे इहे पखी हुया कहिड़ा, पर ईअं पियो लॻे त ॼणो अल्लाह जा मलाइक सोणे हुसैन जो दीदार करण आया हुया।
اللہ اکبر. جڑی ملا امام حسین جو سر مبارک اہل بیتن جو قافلو وٹھی کرے ابن زیاد جے دربار میں آندو ویو. ابن زیاد عام اعلان خوشی جو کہو دربار دے سب در کھولائی چنی تاچو ڈسو جے مجھے اگوان یزید جی برخلافی کیا انہیں کہ ہی سزا ملی. جڑی مل امام حسین جو سر مبارک اچے تھو ان خبیث دے ہتھ میں ابن زیاد دے ہتھ میں لٹھ ہوئی وہ لٹھ چپن مبارک انتے ہنی چمن لگو ما رائی تو مثل هذا حسنا ہیڑو حسن مو اکو کدے کے جو نہ ڈٹھو. دشمن بھی منے پیو تے حسین جو واہ جو حسن. سبحان اللہ. مجھا دوستو ان وقت میں اصحابی سگورو زید بن ارکم نے پوجے کجڑو اصحابی فرمائے تو او پلیت ہٹائے پجی لٹ کے یا بے ادبی نہ کر منہ پان پجے اکھن سا ڈٹو تو دل پر محمد کریم حسین دا چپ مبارک چم دو حسین جے گلن کے چم دو یہ کیڑی گستاخی تو کری ہٹار پنجی لٹ کے مجھے سنے حسین جی میں اتنی بے ادبی نہ کر. اللہ اکبر. مجھا دوستو یزید ہاں ابن زیاد جے اگیوں جری مل پاک نبی جو گھرانو قیدی جے صورت میں آندو ویو سیدہ زینب سائنے بانھن جے وچ میں میرڑا کپڑا پاتل ہوئی گردن جھکایوں بیٹھی ہوئی پوچھا کی تھی عورت کیرا بی بی سان جواب ننو وری بیو پھیرو پوچھی تھی عورت کیرا بی بی سان جواب ننو کہ منو چیو تیا زینب بنت علی آج کا حیدر کرار دی نیاڑیا. روایت میں چے دو جنے بی بی زینب جی ولادت تھی ہوئی نا تو اوڈی مل مدینے والا سائیں سفر میں نکل ہویا حویلی میں موجود نہ ہوئی. بی بی خاتون اطہر پنجے ور علی کے عرض کیو علی نیانی جائیا نالو رکھو سے. مولا علی فرمایو او بی بی ہن جو نالو مان رکھند سے ہن جو نالو مٹھو محمد کریم پان چ رکھدو. جن مجھا سونا حبیب سفر تا موٹی آیا تو ننڈڑی نیانی کھڑی حضور دی گود میں ڈنن محبوب گل چمیا پیشانی چمی فرمائنتا ہے نا جو نالو تو رکھا زینب وہ سیدہ زینب جن جے چہرے میں روب جلال نبوی ہوئے وہ زینب جن جی شبیہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے ملدی ہوئی جن جے اندر میں بہادری مولا علی واری ہوئی صبر امام حسین وارو چپکے گردن جھکائیں بیٹھی ہوئے تو ابن زیاد چون لگو تو او زینب تجھے بھاؤ سرکشی کئی انہیں کے سزا ملی یا نہ تمہاں جا جو مرد قتل تھیا مجھے دل خوش تھیا وہی مل یہ پھٹتے کہیں گے لون وچ بوانا پھٹتے کہیں گے مرچ برک جن ابن زیاد خبیث چوڑ لگو اے زینب تہاں جا مرد قتل تھیا مجھے دل خوش تھیا اور مل سائن جی اکھن میں لڑکا چیا روئی فرمائے تھی اوئی او ابن زیاد تو مجھے وطن کے قتل کیو مجھے ننھن بچڑن کے قتل کیو مجھا شاخو وٹھئی اساں جی پاڑ اکھیڑی جے انہیں ظلم میں تجھے دل ٹھری آن بھلی ٹھرے پر او ابن زیاد وہ دیہڑو یاد کر جنے اللہ دی کہاری کورٹ میں تو حاضر تھی دے اتے بدھائے تے رب جے گا کیڑو جواب نہیں دے
ابن زیاد جی نظر حضرت امام زین العابدین تے پئی تے ایو کیرا تے ایو امام حسین جو فرزند علی اوسط امام زین العابدین بلا انہیں کے چھوچے دو انہیں کے قتل کیو جری مل ظالم قتل جو آرڈر دنو تو سیدہ زینب اٹھی اکھر میں گھوڑا دارے چون لگی او ظالم اہل بیتن دے ربط ما انیا تجھے دل نفریا پورو کھرانو شہید کئی ہنے ایو ہکڑوئی تطبیبار زین العابدین اسا پردیس آنن کے مدینے کیر پہنچائی دو ان پردیس قافلے جو ان پردیس آنن جو ہوئی تا پہنچائن وارو اسا جو محرم رفیقا جے انہیں کے تو قتل تو کرائی تو پیری مکھے قتل کر تو بھلی زین العابدین کے قتل کجائے تا ابن زیاد خبیث حیرت میں اچھی عجب میں اچھی چون لگو تا خون جو رشتوں کے دو نہ پیارو جو عورت پنجے بھائٹے دے لائے کیا پنجی جان قربان کرن دے لا تیار بیٹھی اللہ اکبر کبیرہ حضرت امام زین العابدین اکھن میں گوڑا گارے فرمائے تو ہاؤ جے اج مجھو نانو محمد کریم مجھو ہی حال دسے ہاؤ جے جو مجھو بابو علی مجھو ہی حال دسے تو ضرور سانجے حالت رحم کرے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ عمر دیس پینجو داو سرن بکھوا مرنری مجھو پتن اتی بکھوا عمر دیس پینجو سرن بکھوا وطن ہر کے مٹھو دعا پنجا اپنا ہر کے مٹھا ہوں پر اللہ اللہ کیڑ امام زین العابدین کا پوچھے جن جو وطن مدینو جن جا مارو مدینے مارا ہوجر ماروی وچاری روئے پئی تا عمر تجا زری سرپرست نتھا بن چھد پنجے ابانے وطن تے ونیا ماروی کے پنجے ملیر سا محبت ہوئی تا اہل بیتن کے کیے نہ پنجے پاک مدینے سا محبت ہوئی اوری ملا اکھن میں گوڑا گارے فرمائن تھا او ابن زیاد تو اساسا ظلم دی انتہا کرے چھڑیا بدھائے تک قیامت دے دیارے میں جے نبی جو کلموں تھو پڑھی ان نبی دے گیا تو جواب کہڑو ڈی دے پر جن جے دل تے مہر لگی چکی ہوجے جے جو اندر اندھو بن جی چکو ہوجے ان جے اندر میں حیا ترس باجھ نہ رہو ہوجے ان کے دل میں کوب حیا نہیں دعا مجھا پری پیارا جنے دنیا دی محبت دل میں ایندی آ تے ایمان اندر مجھا نکلی ہوئی ہاں جنے دنیا دی محبت دل میں ایندی آ تپو نونے کے شناخت رہندی آ نونے کے خدا جو خوف رہندو آ ان جے اندر دے متھا پٹیوں چڑی ویندیوں ہن مجھا دوستو دنیا دی محبت یزید جے سینن کے اندھو بنائے چھجو ہو دنیا دی محبت جو مہروں لگی چکی ہوئیوں ان جے اندر مجھا سنان نکری چکی ہوئی ہاں سائیں فرمائیں تھا الدنیا جیفتن و طالبها کلاب دنیا ڈوٹا انہیں جے طلب کرنے والا کتا ہوندا ہن اے یزیدی کتا ہویا جن کے دنیا کی طلب ہوئی پر مجھے سونے امام حسین کے دنیا کی طلب نہ ہوئی اجے او مسلمان پنجے ہیاں تے ہتھ رکھ پنجے اعمال دے نہار
किथे दुनिया जी मोहब्बत, किथे दुनिया जी उल्फत असांजे अंदर खे न घेरे चुकी हुजे, जो अॼु दीन खां परे थी वियासीं, इस्लाम खां परे थी वियासीं, ख़ुदा जो ख़ौफ़ दिलुनि मज़ा निकिरी वियो, वॾे नंढे जी सुञाण निकिरी वई, माना इहो अंदर खे मुहर लॻी आहे न। हिकिड़ो माण्हू आयो चईसीं मूंखे हिते ॿुधायो मां किथे रस्सी लड़काए फाही ॾियां पाण खे। छो तो पाण खे फाही ॾी? 4 पुट अथमि, मूंखे मारे घर में जा लोथे कढी छॾियो अथनि। पुट मुंहिंजा मूंखे घर में जा लोथे कढियो अथनि। मुंहिंजा दोस्तो, जो अबे जी सुञाण न रहे, अमड़ जी जो अदब न रहे, ओड़े पाड़े जी सुञाण न रहे, अरे इहो त यज़ीदी तरीक़ो आहे, इहो त यज़ीदी किरदार आहे। मुंहिंजे सुहिणे इमाम जो किरदार इहो आहे जो हर कंहिं सां मुहबत हुजे, प्यार ऐं शफ़क़त हुजे। हुसैनी किरदार खे निहार ऐं यज़ीदी किरदार खे निहार। यज़ीद बेनमाज़ आ, यज़ीद ज़ानी आ, यज़ीद शराबी आ, यज़ीद गुमराह हुआ, पर मुंहिंजो सुहिणो इमाम हुसैन निमाज़ी आ, अल्लाह जो ज़ाकिर आ, क़ुरान जो कारी आ, रुहबानुम बिल्लैल आ, फुरसानुम बिन्नहार आ, ॾींहं जो इबादत करण वारो आ, ॾींहं जो जिहाद करण वारो आ, त रात जो जागी इबादत करण वारो आ। जे मुंहिंजे सुहिणे इमाम हुसैन 25 हज पैदल कया आहिनि, मके मज़ा मदीने मां पंध हलंदो आहे, मदीने पहुचंदो आहे त कई क़ुरान जा 30 सिपारा ख़तम क़ुरान जा मुकम्मल करे मके शरीफ़ में पहुचंदो आहे। तो केतिरी क़ुरान सां मोहब्बत रखी आहे, तो केतिरी नमाज़ सां मोहब्बत रखी आहे। केॾी महिल पंहिंजे हाल खे बि ॾिसियो, ओ मुस्लमान, होॾो यज़ीदी किरदार आहे, हेॾो हुसैनी किरदार आहे। अॼु यज़ीदियत वारो रंग कोन थो नज़र अचे। होॾे निहार इसराइल छा थो पियो करे, मुसलमाननि खे, बेगुनाह मुसलमाननि जे मथां कीअं बमबारी थी रही आहे। हिन दौर जो वॾे खां वॾो यज़ीद आहे त अमरीका यज़ीद आहे, हिन दौर जो वॾे खां वॾो यज़ीद इसराइल आहे, जेको मुसलमाननि जे मथां ज़ुल्म करे रहियो आहे। पोइ उन जा साथी, पोइ उन जे किरदार ते हलण वारा जेकी असांजा हुकुमरान बणिजी रहिया आहिनि, रब शल उन्हनि खे बि हिदायत ॾे, जेके रैयत ते बाझ कनि, शफ़क़त ऐं तरस कनि, हुकूमत जे डंडे जे ज़ोर ते मिस्कीननि खे ईज़ाइण, ग़रीबनि खे असां ज़ुल्म करण, हे यज़ीदुनि जो किरदार आहे। पर जे कुर्सी ऐं इक़्तिदार मिले त बाझ ऐं शफ़क़त सां पेश अचनि, इहो मुंहिंजे मौला अली हैदर करार ऐं इमाम हसन जो किरदार आहे। इमाम हसन खलीफतुल मुस्लिमीन थिया, हज़रत मौला अली अमीरुल मोमिनीन थिया, त हली वञी ग़रीबनि जी संभाल लहंदा, हली वञी मिस्कीननि जी मदद कंदा आहिनि। मुंहिंजे महबूब हुसैन जो प्यारो शहज़ादो हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन जॾहिं वापसि मदीने ॾे मोटियो आहे त पूरी ज़िंदगी रात जो हर घर में वञी किथे चांवर पहुचाए ईंदो हो, किथे कपिड़ो पहुचाए ईंदो, जंहिंखे जेका ज़रूरत हूंदी हुई इमाम ज़ैनुल आबिदीन हली वञी ग़रीबनि जी मदद कंदो हो। अरे अहल बैतनि जो किरदार इहो आहे जो ग़रीबनि जी मदद करे, मिस्कीननि जी मदद करे, पंहिंजे मन में बाझ ऐं शफ़क़त ऐं हया ऐं तरस रखे, इहो आहे हुसैनी किरदार। कूफे जो हिकिड़ो माण्हू मेहमान थी आयो मदीना मुनव्वरह जे अंदर, चई किथे रहां, वाक़ुफ़ न आहियां, कंहिं वटि रहां, को सिराए हुजे, को मेहमान खानो हुजे। कंहिं चयुसि त जेकॾहिं रहणो अथई त इमाम ज़ैनुल आबिदीन वटि। इहो मेहमान नवाज़ घराणो आहे, इहो पाक घराणो आहे जेको मेहमाननि जी हाजियां करे ॼाणंदो आहे। वो कूफे जो माण्हू इमाम ज़ैनुल आबिदीन वटि महिमान थी अचे रहियो, पाण पंहिंजे हथनि सां बिस्तर पिया विछाए ॾियनि, पाण मानी खणी अचे खाराइनि पिया, उन माण्हू जी ख़िदमत कनि पिया। हिकिड़ो ॾींहुं रहियो, सुबुह जो इजाज़त घुरी, पाण फरमाए दिलि चवे थी अञा रह त तुंहिंजी ख़िदमत कयां। 3 रात रहायूंसि, 3 रात रहायूंसि, 3 ॾींहं ते मोकिलाइण लॻो। चईसीं मूंखे सुञातो अथव त मां केरु आहियां? उन कूफे जे माण्हू चयो साईं मूंखे सुञातो अथव मां केरु आहियां? तव्हां हेॾी मुंहिंजी
عزت آجیاں کہ یا مجھے سنانو تھا میں کہہ رہا امام زین العابدین جے اکھن مبارکن میں گوڑھا چیویا فرمائیوں تو میں تو کہ انہیں دیئے کوٹی سنانا تو جنہیں میدان کربلا میں تجھی ترکش جا تیر ہویا مجھے باب حسین جو بدت ہویا تو اسا اہل بیتن جے دشمنن مجائیں تو اسا جو ویری آہیں میں تو کہ سنانا تو اہل بیتن جو دشمن نہیں جسی کو ہیڈی مجھے خدمت کہو ہیڈو موسیٰ پیار کہو ہیڈی مجھے آجیاں کہو سائیں فرمایو وہ تمہاں یزیدن جو کردار آ ہے اسا حسین جو کردار آ خط لکھی گھرائے غدر کرنا غداری کرنا بے حیائی جو ارتکاب کرنا مہمان کے ایزا پہنچائن تمہاں کفر جو کما پر دشمن تدے تے اچے تو انہیں کے جیے میں جائیوں دین اسا اہل بیتن جو کردار جے اہل بیتن سا محبت تھی تو پو اہل بیتن وارو کردار سکھ بیمار کے تو ہلی ونی پوچھا کر غریب آتوں جی مدد کر مسکین آتوں جی مدد کر مجادا چیکرے کو سائل اچے تو نے کے خالی نہ موٹا ہے مجادا چیکرے ربتوں کے دولت رنیا ملکت رنیا تو انہیں تے غریب نہیں مسکین جو انہیں ماں حصوں کٹ ہلی ونی غریب جی سنبھال اللہ یہ مجھے محبوب دے پاک گھرانے جو کردار تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ محبت سانچو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کرے وٹھ جے کی کرنو تھئی وری واپس نہ ورنو تھئی کرے وٹھ جے کی کرنو تھئی وری واپس نہ ورنو تھئی اگیوں حساب کتاب تھیڑو تھئی سارے سب صاف ڈیڑو چھڑے ہن دار دنیا کے قبر دینے تے ہلنو مورے وارا موت ویندو یا کو نہیں دو ہاں یہ تھا گل آئے جو تا مرنو ہی کو نہیں ہاں مرنو آئے نا خدا جی کیا پیش کھینو آئے نا ہاں او مجادا ذکر حسین بدھئی شہادت حسین بدھئی پر تعلیم حسین بھی سکھ امام حسین جو طریقو بھی سکھو جیکو توکھے اگتے کم اچے جیکو تجھے فائدے بھلائی واری واٹ وہ تعلیم حسین وہ فکر حسین وہ تربیت حسین جیکا پنجے غلامن کے مجھے سونو حسین سکھاری ویو اگر اللہ تو کے دولت دنیا حج کر عمرو ادا کر غریبن جی سنبھال اللہ مسکینن جی مدد کر بیواہن یتیمن جی پرورش کر سائیں فرمائنتا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ یتیم کے پالن وارو قیامت جے دہاڑے موسیٰ ہی گتی ہوندو اشادی وچی آنگر ملائے مدینے والے سائیں دیکھایو جہے بانگی پان میں ملل ہیں قیامت جے دہاڑے یہ مانو موسیٰ گت ہوندو جے کو یتیم جے متھے تے ہتھ شفقت نہ پھیرا یتیم جی پرورش پالنا تھوکا ہن دہی محرم جے دہاڑے تے امام بہقی فضائل الاوقات میں روایتاں دی تے دہی محرم جے ڈینہں تے جے کو یتیم جے متھے تے ہتھڑو پھیرائے تو یتیم جا جترا وار ان جے ہتھ کے لگندا ہن وار وار جے بدلے میں ته نیکن جو ثواب ملندو آ ته گناہ معاف تھیندا ہن ته ان جا درجہ رب بلند کرے چھڈیندو تو وہ مسکینن جی خبر گیری کر وہ مجادا اللہ جے گھرن کے آباد کر مسجدن کے آباد کر عالمن کی عزت کر عالمن جے صدقے لبیک چو پنجے اکابر سا اہل سنت جے اکابر سا محبت رکھو مورے والا تجھے لا بھاٹی وقتا ہی ادارو ہی مدرسو ہی تاج مسجد الحمدللہ اسا اہل سنت جو مضبوط قلعو آہے
पोइ हिन मिंबर तां हिन मस्जिद जे महराब मां अगर तोखे मोहब्बत जो सॾु मिले, दुख में सुख में हर तरह सां जानी माली तरह तोखे मददगारी करणी, हथ मथे करण। अल्हम्दुलिल्लाह, जेकॾहिं अहले सुन्नत जो आहीं त सचो सुन्नी थी ॾेखार, गुयूर सुन्नी थी ॾेखार, मज़बूत सुन्नी थी ॾेखार। मुंहिंजा दोस्तो कप जो किलो हूंदा न, केॾीमहिल हेॾे केॾीमहिल होॾे, हाणे हिते वाइज़ ॿुधंदो, थोरी देरि खां पोइ वरी हुननि में वञी शामिल थी, हलाल हराम जी ॾोही। माशाअल्लाह, ख़ुदा ख़ुशि कंदो, ख़ुदा ख़ुशि कंदो। हा मुंहिंजा दोस्तो, जिते मुंहिंजे महबूब मदीने वारे साईं जे सहाबनि खे घटि वधि ॻाल्हायो वञे, मुंहिंजे महबूब जा जो गुस्ताखियूं कयूं वञनि, सुन्नी खे उॾे लोणो वराए ॾिसण बि जाइज़ न आहे। महबूब सां हिकिड़ो माण्हू हो, अॻे शायदि तव्हांखे ॿुधायो, हिकिड़ो माण्हू हो सो शीयनि जो मातम थिए त पिड़ जे विच में बीठो आहे, मथो गाड़ो कयूं कारा कपिड़ा, वरी सुन्नियुनि जो मीलाद थिए त विच में बीठो आहे, या नबी सलाम अलैकुम। वरी साईं मुंहिंजा जॾहिं वहाबियुनि जो सीरत जो जलसो थिए त उन्हनि जे विच में बीठो। वरी साईं वाणियुनि जो ॾियारी अचे त ॾिया ॿारियूं बीठो आहे। वरी मेघवाड़ पंहिंजे लाल गुरु जो ॾिहाड़ो मल्हाईंदा आहिनि, मेघवाड़ लाल गुरु, ओ लाल गुरु जो ॾिहाड़ो मेघवाड़ मल्हाइनि त हे उन्हनि सां गॾु। अरे मियां, दे त ख़बर तुंहिंजो दीन धर्म को मज़हब को अथई, अच्छा जंहिंसां कंहिंसां पूरो चवा। ॻाल्हि इहा आहे त हर को चए थो मां हक़ ते, मां हक़ ते, मां हक़ ते। कंहिं चयो आहे त मां न हक़ ते आहियां? शिया चवंदा असां हक़ ते, वाबी चवंदा असां हक़ ते, अहले हदीस चवंदा असां हक़ ते, सुन्नी चवंदा असां हक़ ते, हर को चवे थो असां हक़ ते। नेठ भला को त हक़ ते हूंदो न, को त हक़ ते हूंदो, पोइ सभिनी सां वारड़ो वठायां थो पियो। पोइ जे क़यामत जे ॾिहाड़े में जेका जमायत छुटी, उन्हनि खे चवंदा मां तव्हां सां गॾु, मां तव्हां सां कोन हूंदो, फिटका कर गॾु तव्हां सां कोन कयां। मैं यकदर बगीर व महकुम बगीर, मुंहिंजे सुहिणे हुसैन जी दामन झली अथई त मज़बूत झले ॾेखार। अहल बैतन जो हुबदार आहीं त हुबदार थी ॾेखार। अहल बैतन वारी निमाज़ पढ़ी ॾेखार, ज़िक्र करे ॾेखार, क़ुरान जी तिलावत करे ॾेखार, महबूब जे सहाबनि जे दुश्मन खां परे रही ॾेखार। अल्लाह या रसूल अल्हम्दुलिल्लाह, सब मजहब जाचे ॾिस, सब फिरका जाचे ॾिस, पर हर फिरके में तोखे खोट नज़र ईंदी। हक़ ऐं सच वारो, हक़ वारो तरीक़ो आहे त अहले सुन्नत वल जमाअत वारो। के असहाबनि जा दुश्मन, के अहल बैतन जा दुश्मन, के वलियन जा दुश्मन, के पीरान पीर दस्तगीर जा दुश्मन, पर हे अहल सुन्नत वारा, सब वलियन खे वञण वारा, नबीयन खे मञण वारा, मीलाद मल्हाइण वारा, यारी उर्स करण वारा आहिनि त अहल सुन्नत वारा। पोइ सचो सुन्नी थी ॾेखार, सुन्नियत में पाण मल्हाए ॾेखार, महबूब जो फर्मा बरदार थी ॾेखार, महबूब जे तरीक़े ते हली ॾेखार। रब करीम शाल असां सभिनी खे अमल जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। रब करीम शाल हिन इदारे खे क़यामत ताईं आबाद फरमाए।